Iki cyumweru muri Bungabunga Ubuzima turarebera hamwe ibyerekeranye n'indwara ya Difteriya ndetse n'ingaruka zayo ku kiremwa muntu. Turaza kumva inama z'inzobere ku bijyanye no kwivuza Difteriya. Ikindi, ikoranabuhanga rigezweho ryifashisha za robo rirafasha gukemura ikibazo cy'ubuke bw'abaforomo mu mavuriro. Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe muri kiganiro Bungabunga Ubuzima cya none. Ndabasuhuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro Bungabunga Ubuzima. Ndi Eugenia Mukankusi. Ishami rya ONU ryita ku buzima WMS rivuga ko Diftteriya ari indwara ikomeye iterwa na bagiteri ikunze kwibasira imvubura zo mu mazuru no mu muhogo. Ikwirakwira mu bantu mu buryo bworoshye binyuze mu gukoranaho cyangwa se mu mwuka iciye mu matembabuzi yo mu nzira y'ubuhumekero asohoka iyo umuntu akoreye cyangwa yitsamuye. Mu 2016 hagaragaye abarwayi ba Difteriya bagera ku 7,000 ku isi yose nk'uko bitangazwa na OMS. Mu bihe by'ubushyuhe umuntu urwaye Difteriya azana udusebe ku ruhu tugorana gukira. Biranashoboka kandi ko umuntu yaba afite iyi ndwara ntagaragaza ibimenyetso byayo nubwo yaba agaragara nk'urwaye. Difteriya ikwirakwira cyane ahantu mu turere dukennye ku bikorwa remezo by'isukura, ahari isuku nkeya, aho abantu baba mu bucucike bukabije kandi bakaba batabasha kubona urukingo. Ubu mu burengerazuba bwa Afurika Difteriya iheruka kwaduka muri Nigeria aho yahitanye ababarirwa muri 40 kandi abategetsi bavuga ko iyi ndwara iterwa na bagiteri ishobora kwica irimo kwadukira igihugu gituranye cya Nigeria. Uyu ni umujyi muto wa Gure uri mu birometero 165 mu burasirazuba bw'umujyi wa Damagara mu gihugu cya Nigeria, aho abantu bagera kuri 500 banduye indwara ya Diftteriya barimo 20 maze guhitana. Ibyo kandi byabaye mu wundi mujyi muto wa Teskera aho iyi ndwara imaze guhitana bagera kuri 15. Ni ku nshuro ya mbere kuva mu myaka 6 ishize Diftteriya yadutse muri iki gihugu. Diftteriya ni indwara ifata mu muhogo ikanatera umuriro mwinshi, kubabara umutwe no kubyimba mu ijosi. Iyaduka ry'indwara muri Damagara mu ryakangaranije abaturage bitewe n'abimaze guhitana. Ndakangurira abantu kuza bakikingiza iyi ndwara kuko irica cyane. Umuryango mpuzamahanga w'abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières urimo gukorana n'abategetsi bashinzwe ubuzima muri gahunda y'ikingira mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo. Turimo gufasha abategetsi ba Nigeria mu bijyanye n'imiti ndetse n'abakozi mu kuvura abanduye iyi ndwara. Kuva gahunda y'ikingira itangiye biragenda bijya mu buryo nta na hamwe urukingo rurananirwa gukora. Abantu bagera ku 400 bamaze gukingirwa mu cyiciro cya mbere cya gahunda y'ikingira ry'indwara ya Diftteriya muri Damagara. Muganga Abdulahi Isa, inzobere mu buvuzi bw'indwara z'ibyorezo ukorera muri leta ya Kano, aratubwira byinshi ku iyaduka rya Difteriya muri Nigeria. Diftteriya ni indwara iterwa na bagiteri ishobora kwirindwa hakoreshejwe urukingo. Iterwa na bagiteri yitwa Corynebacterium Diftteriya kandi ikwirakwira binyuze mu matembabuzi yo mu nzira y'ubuhumekero mu gihe umuntu akorora, yitsamura cyangwa se ugize ahandi ahurira n'amatembabuzi y'uwayanduye. Ubusanzwe uwayanduye agaragaza ibimenyetso byinshi bifatiye ku buzima bwe bwite, ubudahangarwa bw'umubiri we n'imyaka afite, ariko muri rusange bakunda kugira umuriro mwinshi cyane. Hari kandi ibimenyetso by'uburwayi bwibasira inzira z'ubuhumekero nko gushonga ibimyira, gukorora, kwitsamura no kugorwa no kumira cyangwa kubabara mu muhogo. Hanyuma kandi mu gihe nta gikozwe
batangira kugaragaza ibindi bimenyetso rusange nko kubyimba mu ijosi, bakazana ururenda mu kanwa rutwikira inkanka n'akugara gatwikiriye ibindi bice by'imyanya y'ubuhumekero. Ibyo bishobora kugendana no gutukura amaso cyangwa uturufuzi bishobora kuba bifitanye isano no kunanirwa guhumeka. Kandi birumvikana mu gihe bikomeye cyane haziramo n'urupfu. Kuri ubu muri leta tumaze kugira abantu basaga 380 bagaragaza ibimenyetso. Muri bo abo tumaze kwemeza ku banduye indwara ya Diftteriya baragera kuri 37. Birumvikana ko tugitegereje ibindi bisubizo ku bizamini bya laboratwari, kandi umubare munini w'ibimaze gusohoka byagaragaje ko abapimwe nta bwandu bwayo bafite. Ibi bishobora kuba bifitanye isano n'uko bamwe mu bantu baba baratangiye gufata imiti ya antibiyotike mbere yo kuza kwa muganga, kandi kugeza ubu tumaze kugira abantu barenga 50 bapfuye, haba mu bo byamaze kwemezwa ko bayirwaye no mu bayikekwaho. waba warigeze kumva karistenike? Oya, si indwara, ahubwo ishobora kuba umuti ku rubyiruko ruhangana no kureka ibiyobyabwenge. Mu mujyi wa Shimoyo mu ntara ya Manika muri Mozambique, karistenike iratuma urubyiruko rubonaho ruhugira, rukagira ubuzima bwiza kandi rukaba kure y'ibiyobyabwenge. Karistenike ni uruhurirane rw'imyitozo ngororamubiri hagamijwe gukomeza imikaya no kuyongerera ingufu. Mu gihe ibiyobyabwenge ari bibi, karistenike igira umubiri w'umuntu mwiza. Karistenike yamenyekanye cyane mu mujyi wa Shimoyo, umurwa mukuru w'intara ya Manika, mu mwaka wa 2022, kandi yakorwaga mu buryo bwa kinyamwuga n'abantu bahoze mbere barijanditse mu biyobyabwenge batari bakigira icyerekezo cy'ubuzima bwabo. Ruvuga ko bikurura urundi rubyiruko rwinshi mu kwitabira iyi siporo. Yego, mu by'ukuri tumaze kuvana urubyiruko rwinshi mu biyobyabwenge, kandi ibyo byabaye ingirakamaro cyane. Hari rumwe mu rubyiruko rwari rwarahejwe. Abantu binjira muri karistenike mu buryo busanzwe, ntibahita babikunda bagitangira, ariko uko igihe gishira abantu barayikunda bakazibukira ibindi bajyagamo. Urubyiruko rushobora kuza kwitoza rudasobanukiwe ikintu na kimwe kuri karistenike, kubera ko imyitozo ya karistenike igabanyijemo amashami abiri nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, ariyo imyitozo yo ku muhanda n'imyitozo isanzwe. Ariko umuntu ashobora kuza nta myiteguro yindi, ntacyo azi kuri karistenike, hanyuma buri uko aje tukamuha ubumenyi bwankenerwa n'imyitozo ya karistenike kugira ngo tumumenyereze iyo siporo kandi tunamutoze kuyikunda. Urubyiruko kandi rwifashisha karistenike mu myitozo yo kwinjira mu ishuri rya gisirikare, ari nako rwitaza ukubatwa n'ibiyobyabwenge. Nanjye nari meze nk'uko nta kazi, kandi ndashimira itsinda rya karistenike ryo muri Cimeyo ryamvanye muri iyo si y'ibiyobyabwenge rikangeza hano, ndetse numva meze neza n'imyitwarire myiza, mfite ubushake bwinshi bwo gukora buri kimwe. Itsinda rya karistenike ryo muri Cimeyo rifite indoto zo kuzegukana imidari mu gihe rizaba ryageze mu marushanwa mpuzamahanga. Hari imwe mu myitozo ya karistenike myiza cyane rwose, ariko bene iyo ntituyerekana kubera ko bitakunda ku bibazo by'umutekano w'abakinnyi. Nta bikoresho bihagije dufite. Tubonye ubufasha byatuma tunoza iyi siporo. Abarwayi bakorera muri Port-au-Prince batangiye kugabanuka kuva mu kwa 11 nk'uko bitangazwa n'umuganga wo mu muryango w'abaganga batagira imipaka. Inkuru irambuye. Ku ivuriro rya Cité Soleil riherereye mu murwa mukuru wa Haiti, abarwayi bagaragaza ibimenyetso by'indwara ya kolera barimo barahabwa ubuvuzi nyuma y'aho igipolisi cya Haiti gifunze imihanda kikinjira ku ngufu mu kibuga cy'indege mu myigaragambyo yasabaga ubutabera kuri bagenzi babo b'abapolisi bishwe n'amabandi yitwaje intwaro.
Vincent Harris, umuganga kuri iri vuriro ricungwa n'umuryango w'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières, avuga ko ku byerekeranye n'indwara ya kolera mu murwa mukuru ibintu byifashe neza, ariko agashimangira ko iki kibazo kitararangira. Turimo gukorera hano muri Cité Soleil, habarizwa mu karere ka Port-au-Prince, gakunze guhora mu rugomo kuri ubu ku bijyanye na kolera. Twavuga ko ibintu byifashe neza muri Port-au-Prince, ubwandu bwatangiye kugabanuka kuva mu kwa 11 kandi kugeza ubu dukomeje kubona abarwayi, ariko ku kigero cyo hasi ugeranije n'igihe cy'ubwandu bwinshi twagize. Icyorezo ntikirarangira, dukomeje kwakira abanduye kandi turacyakora ku bijyanye n'ibikorwa byo kurwanya kolera. Mu kwezi kwa mbere, Haiti yabonye abarenga 22,000 bagaragaza ibimenyetso bya kolera. Mu cyumweru gishize, umuryango International Rescue Committee watangaje ko hamwe n'abafatanyabikorwa b'imbere mu gihugu urimo gutegura gahunda yo kurwanya kolera, gutanga serivisi z'ubuvuzi no gufasha abarokotse ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Kuri ubu umuryango MSF urimo gutanga ubuvuzi ku buntu mu baturage ba Cité Soleil, hamwe na gahunda y'ubutabazi bwihuse ikora amasaha 24 ku minsi yose. Mu mwaka wa 1991, umuryango w'abaganga batagira imipaka watangije ibikorwa byawo by'ubutabazi muri Haiti, aho ufasha abaturage bo mu ntara 7 utanga serivisi z'ubuvuzi n'iz'ubujyanama ku buzima bwo mu mutwe kubabarirwa mu bihumbi. Mu gihe amavuriro hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeza kugorwa n'ibura ry'abaforomo, ibitaro byo hanze y'umujyi wa Chicago muri leta ya Illinois birimo kwifashisha ikoranabuhanga mu kuziba icyuho. Winjiye imbere mu bitaro bya Elmhurst Memorial Hospital, ubasha kubona irobo ifite uburebure bwa 1.5 metero y'amaso y'ubururu bushashagirana izenguruka muri korodoro. Dufite irobo ebyiri mu bitaro kandi zikora amasaha 24/24 iminsi yose igize icyumweru, hagati yazo dukuyemo gusa agahe gato ko kuzishyira ku muriro. Izi robo zombi zitwa Moxie, zikorwa n'ikigo Diligent Robotics gifite icyicaro i Texas muri Amerika, kandi zifashishwa mu kugabanyiriza inshingano abakozi b'ibitaro ku buryo babasha kumara umwanya munini bita ku barwayi. Ibikoresho n'imiti cyo kimwe n'ibindi bintu dukenera bivuye mu bindi bice by'ibitaro ibasha kubitugezaho byoroshye cyane. Winjiza ubusabe kuri iPad, hanyuma mu kanya gato ibihageze. Ikumenyesha ko ihageze n'akabipo gato, hanyuma ukayirebeshaho ikarita y'akazi. Icyo gihe ifungura kimwe mu bice byacu, hanyuma tugashyiramo igikoresho, tukuzuza ibijyanye n'aho kijya, hanyuma nayo igafata inzira. Nk'uko ibitaro bya Elmhurst Memorial bibitangaza, izi robo zombi zabashije gutanga ibikoresho bigera ku 1,800 buri kwezi, zigenda ibirometero bisaga 1,600, kandi zaruhuye abakozi b'ibitaro intambwe zigera kuri 2 miliyoni bajyaga gukora bajya gushakisha ibikoresho hirya no hino mu bitaro. Muri icyo gihe kingana n'amezi 6, uruhare rwa Moxie rungana n'amasaha agera ku 3,100 itsinda ry'abakozi b'ibitaro ryabashije gukoresha mu kandi kazi. Ariko abakozi bavuga ko Moxie itarimo gukoreshwa mu kuvugana n'abarwayi ku bitaro bya Elmhurst Memorial. Ntabwo turimo kwifashisha Moxie mu kuganira n'abarwayi. Ibyo biracyari inshingano n'icyubahiro cyacu. Mu gihe ufite ikibazo cy'abaforomo bake, abakozi bakubanye bake, ni ugutekereza ukuntu wakora ibishoboka abo ufite bakibanda ku gukora ibyo bakeneye koko kuba bakora. Thomas yizera akomeje ko ibyo bakora bizaba muri bimwe mu bigize ubuvuzi bw'ahazaza buzaba burimo mu buryo buhoraho za robo zabafasha. Nibyo twari tubafitiye mu kiganiro Bungabunga Ubuzima cya none. Ku yandi makuru y'ubuzima, inama zagufasha kumererwa neza ndetse n'ibiheruka kuvumburwa mu by'ubuvuzi, gumana n'ijwi ry'Amerika ku rubuga rwa internet kuri @Radiyoyacu.com. Mwadusanga no kuri YouTube na Facebook Radiyoyacu. Naho ubutaha tubifurije kugubwa neza, guharanira ko umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.